Tukiuma rukasi ya sene bamwe ba biashara taunine ya Nkubu bari na maugeje gikigina kia Hustler Fund bakiuga mbeca iria bagwikirwa ni nkaimono na itumba kubateithia gukiria biashara ciao. Baduria Rais kethirwa na kwenda gukiria biashara baba bandi na kigina kiu abatere gukiongera gikakinya no 5,000 bomba gukiria biashara ciao nkuruki miaria biashara baba bankubu nayo tabura tukurani mwandiko wetu wantoto mutugikare ni kungwanana na ya kariba tharaka barakinya bo bakuga mukobojura bakugwatanije mukaimono na jotiumba kubokiria. Bamwe ba biashara kuma taunini ya Nkubu na kuma mirigene ya Tharaka bakiariria kigina kia Hustler Fund ne baugite kigina iki ni kinini muno. Baingi bao bakiuga barewa shiringi 500 aria bakuga kuri na mbeca ukugitwa na weta kurita mbeca ukagitwa gichunchi kina kira nande baugite mbeca ijite guteithia gukiria biashara ciao nini. Wanaengerwa shiringi 500 ugatumirwa 475 ukirita ukarita 450. So eu ija chai tiwa kugurira antu lakini tembeja uga imbeja che biashara koejana ande 500 nyoka nengerwa uti biashara megwita ne ona profit ya kumba kura mbeca ira ucoka wona into kura umbezira ira nyingi nyitereka babange bakara mbeca unite meguro ndo wajoro kara rorigwe ite qualify no bikenguge dinga chi tu ojo kiore na keu ino iko buirira gote ange bu ko buirira kiwango kia gikwa yo antu antu baba inge batio tetheka nyago igwana Hustler batio tetheka ngugira nkuruta mbomba kuruta ya 1,000 kuringa ngugira nduta ya store etiomba kugore nyake na internet wakemo abagacheka statement cia muntu cia M-Pesa bakona muntu uyu kiwango kia batikwewa mbeca nontu mia 700 maume ndi wetho itamurito gwa cukuru lakini mu biashara 700 no kona tamateri ugambi bwao nandi nikethira mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto na kwenda gutetheria biashara baba ukiria ngugi ciao kigina iki kibati kuongerwa giakinya no shiringi 5,000 weke akwethira Hustler Fund mbeca kura igona kugira mwananchi ucio kawaida urinde kura boni wende kuru ibati kwambia kuma 5,000 at least watu wasaidia kwa fulani kaya kuda stock kwa kumba kuona ka profit gaku na kanto kumba kura mbeca ira inde bakenda bagatunengera mbeca abirenjie kuma 5,000 tutijukana no tunya wano bati usikira mbeca iu oni okurera ndoreitha kenda na gwoci endereithia no ntu warikia kurera ndorerea ukanekero riko urongongere soksiu kana ongerenya gituke tinge nkurukia biashara baba ni barombete kinya ntuku cia gucokia kigina kiu ciumbe kuongerwa na kinya bakiromba bakaria mbeca nyingi ciera riu kenda bakomba gucukiria kimuturire nichi kunengerwa ucocokia 14 days na kinya wewe ngwana wakumenya situation burekari background uture under pressure ngwetigia tuini 14 ikongongerwa at least we wigitethia ntuko 14 kire muntu wa kawaida ni nkai monosha guchokira andu nikenda anyinya interest yeu Hustler omba gutetheka ruga Hustler Fund ni amendwe ora campaign eringerwe muntu wa kawaida tukira go muntu wa kawaida ogatetheka tweja tutethia Hustler Fund tafadhali kethera ri PR nonto ya PR tethia mwananchi wa kawaida na turuga kethera ugire fund ni Hustler neja kire Hustler Hustler bokire Hustler nyabo ana baba karebona bare boega kiripotera nteto cia weru wikendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.